Eh, ito na yan makasasangurog saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Penyelamatan mga pagaling ko mga ulama, pagbubunan ni akin ni Sheikh Abu Haidar sa kaya pamigiran niya sa akin niya parugang aswaswat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Amia daurug sirano na ngayon niya lokstan magubaluya inaamatan mo sa akin niya darpa. Ngaya loksan mo ini si Tinte. Wala sana Allah. Ubaluin Allah hanya para gutaman ako. Ay mananiyan nga kasabapan sa kapakambarakatan niya raka. Sehingga nanti kapakatiuli na kuparati yang hai manusia si Allah subhanahu wa ta'ala. Pala tanudin na mapaparate. Pala tanudin mapaparate. Pala tanudin tatarimana sa Allah subhanahu wa ta'ala ito ang nangyayari. Pala tanudin tatarimana sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itang Nabi. Wanawin na ayaw kailatan si ko ayaw mananiyan. Na di talong kapagilan na ino talong pwede baka surah-surah na ino pwede pagkamitin ang pwede ka pamagayong si pamagalitan nabaurong si kumanga paratiyan na si kumanga galbot kaadlang kaaditan o kapakang bida-bida kung kita kapaparatitan ng Allah kung kita kapaparatitan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gusto kita kasi sa mga tanong upangitaban ng Allah subhanahu wa ta'ala gusto kita aditan ng kinulanan kung mga panukan ng Allah subhanahu wa ta'ala nagyan na kailangan na mapakatiulin tanong o di tanong na mapakatiulin na di tanong isungkat ko kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napilang na siya na may nilibag kahit pagaya na dabalin ng Allah subhanahu wa ta'ala wallahi al-azim kaapi ang iyo pisabad kanan amay ka din nga misungkat susambayan kako kita kaya sumihin mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam api kami agulsir sa dinga kapanguasa amay ka din nga misungkat ko kita pan kinipanunong ko Allah subhanahu wa ta'ala na daban yan bali ay krusin din kasi sa luman amoy na sunang kajahanam biya ketuhat ka kung mo ko Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kabel sa mo to man to pian mo ko Allah subhanahu wa ta'ala sebab sa siyo pagalan so okay ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upira ko bayan sa Allah upira ko bayan sa agama Islam apa dengan saja pada sa dalawang na paliwatan ni paniwat terkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala gidi sebab apa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qala raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasula haqqat lahu syafaati yaumil qiyamah sa dintigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tawaturunian apinya semata ko Allah gumia semata ko Nabi sallallahu alaihi wasallam gumia semata ko Islam ayakan agama namanya patutun susah sa atak sa luar mari tanong ko Allah na masusok tanong ko kita ko Allah na masusok tanong ko kabay at masusok tanong ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau kay hindi naman din so kapag alalaga din yung tanong kapag ito na uso dito na kapag ino naman din minisukat tanong to ko kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agin na nibiyan yung Allah subhanahu wa ta'ala salat yan na nibiyan yung Allah subhanahu wa ta'ala tuos sa tito pagkubayin ng Rasulullah nabiyan yung Allah tuos at tito pagkubayin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هاي محمد تقول الله سبحانه وتعالى قالوا مثلا إنما مكة إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وبيوبي ربكم بيان شو الله نقول تياكوني سungkarin niyo sugal bagyo sungkarin niyo susakro kabintang niyo sungkarin niyo sudin niyo kapagama kung kita na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upi rabkamu bayan شو الله upi rabkamu bayan شو ada yon wallah anabi sumasa akia beliau Allah ku Muhammad alam sumasa akia subuh Allah ku Nabi sallallahu alaihi wasallam abiyarin arasul pemayan ku agama na penulong ku Quran na ayak yasin gumangan ang mga tao ng barang-barang iagama adna pasimba sa alungan na adin pasimba sa malaikat na adna pasimba sa ator na adna pasimba sa nonok na palayan yang totoh mga tao na palayan tatarimaan sa Allah subhanahu wa ta'ala suatu lahap suatu jahat na malagi-lagi siran busukadan dan omang Arab akia singgungan Rasulullah na benar ko pasimba siran sa salakaw
Allah. Nah, tatari makniran asu Allah subhanahu wa ta'ala naskanian imyangadin. Tatari makniran asu Allah subhanahu wa ta'ala naskanian diimbari rezeki. Tatari makniran asu Allah subhanahu wa ta'ala diinggil-gil sepok awet duit sangkainya dunia. Tatari makniran akhiran jadi su Allah. Lagi nang pakai firman Allah sa Quran. Wala isa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Upama kapagisan kakiran hai Muhammad, sangan naman tahu. Aki asimbungan kasumuso pakopan bukan ka. Wala ini adingiran, ate tuan giran, ate polisi giran, ate pegawai giran, ate pegawai giran. Napiro niran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din. La in anjaytana min hadhihi la nakunanna min asy-syakirin. Pernah sa sifatu mga musyrik si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikirami ada sila sa barko. So mga barko ko ni na banda lagi mga barko iman. Amang amakin. Ako ni na puti. Na miya subat sila na bagay. Anda lagi kalau palaw. Na miya tangke bilang sa ginawa na kesukaran sila. Na mapala bilang din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati bilang na ya Allah. Na pala. Kailigtas kami kasi. Napadalamat kami din. Di sila mananangkupan. Pananangkupan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah naskaboy simba namin. Asala makaligtas kami. Paida nadjahum ilal barri idahum yusyrikun. Naamdun at ikaw Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiya pakalipwa sa kiran mo Allah. Iniligtas yang kiran namin ang kasungkiran sa gilupa. Natindugiran akapan ako ito. Natindugiran akang paradusa. Mga tao ko ito. Apik tila rin mo Allah subhanahu wa ta'ala sa nakakajanam. Yun ay mga tao. Aki asimbungan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwag na piulang-pulangin sila. Ang ukiyokong sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa palaya sila din tao sa narakajayan na. Inunda so niya na ng kapano na sumirin nirong ko Allah. Gutaman din iman. Napagkabatiatan mo si sangka na Quran. So katiru Allah subhanahu wa ta'ala pantak ko bapa sa panali Rasulullah. Kaya nga na agaman na nagpagtulo sa kambulsa. Di ka pagkiro bapa ko nga manali na ama ko nga manali. Wata ko nga manali. Magalita manali. Kenapa kilip pa magali sa agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tito magali rin niya. So tito kami ang magali sa agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bapa Rasulullah. Sa palali ka palali yaman yang sa inyong bulan. Natama niya ito na pagkabatiatan sa kanana Quran. Aka pagkiro Allah tabat yada abilahi watab. Kaya makan Allah sa bulan. Dia di mana dia? Natama ni matuhan matiatan. Natama ni sa bangkit na dunia na pagkabatian sa kanana Quran. Ino tayo sa bulan natataliman niya na tuhon niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Natataliman niya na ayat niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Natuloy sa ba? Nakagisip pati sa panuno na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di manulong sa Rasulullah na siya kanya bapayan na sekali ni dalawa niya na di mana. Kapupuli mo niya na lang na mga nasulok sa dunia. Kapupuli mo din, may pagagal niya sa mga mga pagkukitan niya. Na ito po tanong aguna. Napiatan o tiyari maswata. Ayatan o Tuhan. Api ang magawin ay pag-iningatan wala ilaha illallah. Amay kasumaan wala ilaha illallah na ditanong gumagandok. Amay kasumaan wala ilaha illallah na ditanong gumisong at sumangangalibog tanong. Na dapat niya katatarima tanong po Allah subhanahu wa ta'ala. Kakagir ka na kagiso ka man na batanong siya katero. Kaso katero na kailangan na makampukan ng puso. Nasa mga anggota na kailangan kamatanto niya sa mapapadalang puso. Nasa mga anggota na kailangan kamatanto niya sa pagpagin niya dila. Memberakan na muslim ako manalin na ulama ko pang manalin. O yan yan nasa galibugkan na ang galibug kasaitan. Kenapa ka muslim? Ato na ibida niya usap bulag. Ato na ibida niya usap bulag. Sa katataliman niya kuwat ba? Ay, si kalwatin niya kapalagi sa kasusukaan niya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan ang isabab. Aso Rasulullah na miyaka sa pulong agutan o ragun. Aki ang untun diyan sa Makkah. Kaya pagino diyan sa Makkah na dan na din yung pag-usay. Dali na yung penulunian. Inutan na suka pakatiulin mo para kaya. Pila niya pag-inag sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 63. Yung pulo agutan o. Peso mga otak ato niya na. Niya nabi. Na ina niya na pagpulo. Kaya na mo, pulo agutan o. Sa pulo agutan o. Ragun. Na yung panulungan na pakatiulin nilo para kaya. Dia biasa para dia. Kau ni makatiulan. Na pera mo amal sa dunia.
masing berpikir begini dan bukan nutif Allah Subhanahu wa taala. Saja kalau mana kutu. Nah, ini dua sama to di mana kutu. Api ada mun amat sa dunia na mangikutan. Amay kasuk palatihan na binasa. Amay kasuk sabutan na binasa. Nadaban ni mo. Nakasapu ako tulungan ko kaya po pangingip ko. Nabi sallallahu alaihi wasallam napakakiulin ng supalatihan, napakakiulin ng supalatihan. Nato na nikikiran mo rasulullah na biya rubatir. Tama sa miya kapala bisa tayo. Anay biya lakiran ro mga to. Biya manung karuguyan. Ay penulung yang kira na sokap kegumpiran sa dunia na sampai sa dunia na mauli. Naya sumya bukya pun na mga tao sa disasang, mga taga-Madina. Naroon yan mininda to sa agama Islam. Nasa kamoto pa. Kay panulong niya suka, o kita kasimbayan na panulong niya suka pusa, na panulong niya suka jiyan, na panulong niya suka lawata, panulong niya suka lang taman ng mga simbahan niya suka lima to. Piya katulong niya na niya suka kaya kaya katawa niya. Asa tao, ang pinasay para tiyan na diba baliwa mali. Kaya mas kabudahap. Katataliman niya suka katuhan niya. Niya kaysa na tiyawa muna bisa sallallahu alaihi wasallam sa mga Quraish. Kasi sangat tama sa ada pun Nabi Rasulullah na sesaksi aliran at apiannya na mama sesaksi aliran at dalawanin at kesarigan sesaksi aliran apiannya kaysa na din makapamukul agad isa pa pagiraran sa as-sadiqul amin. Tingin mo yan sa mga tunganan niyan kagipitirun Allah wa nirashiratakal akrabin ayaw na ika manulun na semangat duduk ka mga sisipag na uli kayo nagparatayaan ang mga ito pangapluba ka sa salakaw. Tingin mo yan sa mga bangsa niyan natigilan na mga luksan mga pagari ang tiguro Nabi sallallahu alaihi wasallam o pamakatero ka korkano adi ang kanana palaw na adla dumididungon ay sa kasunderwan ang galubat ang kanon yan perhatian tigilan na way perhatian kami sa teror kami na perhatian kami ada kami din dami sekali main dari kami yang meraksa timnya Aisyah nanti nak kali kamu tu nak percaya umurkan wala ilaha illallah dah Tuhan asimpan inutan Allah subhanahu wa ta'ala dah Tuhan apa namanya inutan Allah subhanahu wa ta'ala dah Tuhan awajib amin bulan semana subuhanian inutan Allah subhanahu wa ta'ala namanya katintik sebuah bulahab atigina alihada jama'tana tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana timur kana kaya tigiya na Muhammad iya ini timur kana kami kemana tigiya na timur kana kami itu gini turun Allah sama patabat ya lebih takas kaya timur ka timur kami nasupakan dulu Rasulullah nasupakan dulu Rasulullah tak ada bagian ini dan semua Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kenapa mana ayah buah umur karena maka bina 50? Kenapa ayah buah umur karena maka latihan kan? Saya lagi duduk di latihan rumah ngadok. Itu enggak ini nak amur kamu tadi. Ada malah amurkan. Nabi yang kayak dia kapag kebombar. Fitnah si sana ini mga derpatan. Nah ada malah amurkan. Nabi yang kayak dia kapag keradin. Umangasih mo katabu sa mga rago kaping barang na din nga kapusya si sana ini mga derpatan. Nah dalawa niya amurkan. Apag kabayan-bayanan kasi kamalingaran sa Muslim. So kalbog amarata. Si Gudulina. Ada ba nga mapfir? Dalawa niya amurkan. Akapabayan kita ng Allah. Sa katulad kita umang saitan. Apa ba yan? Si mga kabayan. Nakatalikudatan. So katabantan mo agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalawa na amurkan. Kaya amurkan na Allah. Kakinuman yang pupusuka. So titup para kaya. Napirta sa sana ruka. Sumatamat ko agama. Nagyuto din ikaw at kabaluy awit akasababan. Sa alungan awin na makalanding kang kanyang sukunan na dyan. Doon niya naman na amurkan. Nah itu namanya gumbel. Niya kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya pakatiulit niya para kaya sa sana na namang indah. Dan mata isu Nabi sallallahu alaihi wasallam inutan namin indah to sa mga indah na narap. So agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lang na barahalan na ripot yan. Lang na marat agalbog namanya pakadayan. Kaya ayaw na kung mga pusok mga sahabat niyan. Masukit yung para kaya.
Na sulisuki apa tayo Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tundu-tundu di mana ya. Timbal ang para kaya. Tama ni sa iman to. Hadi di kira po sa angay niya. Pagi bago din ang kapit asala ko kapito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayran pumutul sa agama Islam. Upama adim sa sala ka agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bigiro ka din sa agama Islam. Na isa kan kabuhan ng katero Rasulullah na gusto katero wa na dito. Upama ka sa agama na ni kan sa agama Islam. Kami apa sabi di sa agama Islam? Adi amak matula kundinan. Ya kalau tak perlu masalah Rasulullah. Nah, sabi mo nga, pwede pumasaw Rasulullah na, di mo nga pa, tama sa bumit na bumit. Kaya ba sa Rasulullah? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, na sabab sa katawan niyan, akamay kumawa pa, naging ganyan mga tao, na sumula sa mukha na bilang, kaumanay sana, sana kau din na pungal po kaniyan, napya kayo nakatanong na rin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dito sa kaya kanya nun, at dia na innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Mata-mata antigu Allah, mata-mata antigu Nabi sallallahu alaihi wasallam asadin sama kapagintawar kanu ko orianan na kamasaan yan din sumikida-dagal adika pamagayon. Din na kamamasaan sa mo. Ay buwa di mataw sa mga editano ka pamagayon na sudi pisko, sudi pamagayon, mabuwaling sa mga kalupa. Katawan tanong man, nagkaki ada na di pamagayon. Ada na ba niyang tama? Naging masupitero Rasulullah. Itano sa ikot ka man. Kamatay po na. Matay sa Rasulullah na miyatero yan. At ikinasan sa mga pagintor ka na uriyan natin na kamasan yan. Subi ka pumagayon na miyakadagdag. Na ang kanuni kinidagati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. O ano ni kanidag? Na tamalin niyo sa kapitan natin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Api ato na maskala. Api ato na bigyan. Naw kadi kanidag. Naw kadi kalimutin. Na sa tingin ko Rasulullah ay napangibli. Ay natamali. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Na palagi ni sulawa pakibago ko agama. Kailangan na pakibago ko agama na bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Nalang na bid'ah na kadadagan. Wa kullu dalalatin finnar. Nalang na kadadagan na ayaw kerumbo niya na sa mga kajama. Dinyusebutan. Wanto na imiawida kalami. Dinyusebutan. Wanto na dia may maratabat. Umano daw ay na makasapula upit mga masusugison. Ay ila siratal mustaqim. Uli niya na sa kabalo yung Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung angulan. Kenapa ayah penuh perubahan dengan sauti? Nanda mana yang kapak ayun Quran saya busana gagal. Kenapa ayah perubahan dengan sauti? Nanda mana yang kapak ayun Quran ku pemikiran masih. Ayam kabiado, apa untuk kubaya di nawana subhanallah subhanahu wa ta'ala. Upur kamalingan sa muslim. Nasami alaihi wa ta'ala, sami alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tayo na sa ginawa. Agian na nikapti ko sa dunia sampai sa lawan mo. Agian ba? Kenapa niya marah? Nabi sallallahu alaihi wasallam agian masa tanun ako tapian tudin. Agito iumang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sama to kateruyan. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Kata Nabi Allah sumati tualalan. Agian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ani okiti. Ayat yang kedua. Wa la tattabi'us subul. Nomor ano miso sa kaya bimbang ngalalan. Apa kiguris? Umangat antara syaitan. Apun bina sa kalima Allah subhanahu wa ta'ala. Fatafarraqa bikum an sabili. Kama surah surah kanu salala. Nama kan bida-bida kanu salala. Nakatayin mo. Nakataw. Ati ay kunin niya sokit ay liwis ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na hindi ba yakya kita rin na sokit ito mga siya. Kagawin-idong-dong. Nagpamanita ay sa Muawiyah. Gidong-idong-dong. Nagpamanita ay sa mga sahaba. Na inyang kaya kita na sokit ito mga khawarij. Na hindi ba udah magagit ko ito mga khawarij na sokit ito mga sayra. Na udah magagit ko ito mga sayra na ito mga ikhwan. Na udah magagit na pinibal sa kanina. Okay. Adik lumati ako. Ayaw tayo kakapayagan. Kapituliran mo sa angaran ng ayaw kita. Pimabira naman. Ako papagari ako ng manis. Api ang akape. Api ang
Bintiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd." Sa tao ang galbag sa galbag adi makaayon upan tu alam di makaayon ko kita ni Atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa radd diterima mo. Gitu semua mga bidaan ninyo. Apa po siya kita mga ipalito no si Sheikh Abdul Salam. Pag usay niya kita no tunay tama na kadidi kadung ini ha. Kang galbag sa bidaan. Ayaw mo tuwa sa bidaan na ang mga galbag. Akala ba palikukuk ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naukabaya ka pananggilan ka sa bidaan. Nakapananggilan ka sa kapalagot. Kajian ka na dua. Isura na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kasuna ilaha illallah na isura na yan sa kapalagot. Nasu Muhammadur Rasulullah na isura na yan na wala bid'ah. Hagiti sa papagian ka na dua. Iduan tema na dua. Hadiran ni panulun. Kung mga pagtahanan na sa akinda. Lagi nang mapagkatirwan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walakad ba'asna fikum. Na pananggilan ni sundanuan asuguan ko syaitan. Kaya takot na sa syaitan. Takut huwa syaitan at Atigo Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Lagi namin ipingguluran. Asok-asok kong Allah kuno alaihi salam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghayr. Siupan Allah suhud na lagi nutun dipitiro yan. Siu yang masuk saleh na lagi nutun dipitiro yan. Taman ko Isa alaihi salatu wassalam. Lagi nutun dipitiro rapi yang ingin agil ti pala-pala perlu ng mga pagtayunan. Agil to di maburi ng lang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi na motakya pag-usya kanurong lagi ya. Kami akan sapura mo tanong ang unay mo perlu niya. Kenapa pun para di sumada kata sa kakin kiranon. Ayat ya pero mga sa ina bari para. O pag akala bari para di sumada to sa kakin nila sa gini akida. Dito para dia. Apa akili na agama. Na ino sugo mo ba ko mga nabi. Na ino lang bari pala pala na perlu niya. Ayat ya na. Ayat sebutan taluro. Na kira ni bali tanong. Apela kay importante perlu tanong pagtanong. Ano makatiro sa bunit sa nila mo Allah. Ano makatiro sa palatihan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Na pagiro ka. Di nyo ang pag-usay ka na pag-amini pala nyo. Saan isa ka na bali pala nyo sa kakin. At kakin niya mo pag-amini mo Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa nyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na takdirin niya sa mga pagkaginawa niya ka. Tumukoy maka. Imatan mo. Bali na makin. Gano'n pag-atir mo Allah sa Quran. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وإذا تتلى عليهم آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. الله أكبر. Ini rupanya Allah SWT kafir. Mana taat? Tidak ada salah kajian enam selalu ada mau. Atau dia pintu yang pencasipat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikilah dia manusia ikilah semua ayat Allah. Ikilah dia keyakinan semua bantu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mustakbira. Terjadi kemarat abadan. Ka'allam yasma'ha lam yulabiyat inidian. Ka'allam fi udunaihi waqra. Sadabi juga kalian kita samakan masuk atalilannya. Sakali nak kapagkatay maninun. Sakali kita kapagkatay si maninun. Ka'allam fi udunaihi waqra. Dia lagi masuk suai. Dia lagi para bisa kapit dengan dia. Dan ini kan dulu pasangan sangan nama tahu bicara Allah subhanahu wa ta'ala. So masuk mana tahu apa para kaya.